yɛde exclusive interviews no ɛde ɛbrɛ mɛmɛ refisa yɛne kɔrɔkɔ players no bɛdi nkɔmmɔ nti medi kante ho ama akran ɛno a yɛte ho ɛka kyerɛ sɛ nɛ kɔrɔkɔfoɔ no bɛba ha nti ɛgya ne dedam dendendendendenden akyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa bɛta mame nsa sɛ from Real Madrid na menni nkɔmmɔ kakra wokɔ Madrid bɔbɔkɔ no a ɛno anwummerɛ na report ɛba wonim sɛ Super League no wɔma na ɔmagyeagyina m ɛyɛ Madrid bɔbɔkɔ no yɛsɛ Madrid ana no akyɛ sɛ ɔmayɛ ɔmadwe sɛ kwankoro bia so European Super League ne deɛ ɛyɛ ɛba so na yɛsɛ no ada meeting mi kɔ so na saa meeting na ɛkɔ so no ɛyɛ Madrid mpanyinfoɔ Fiorentino Perez wɔn nso ɛne the European football clubs wɔn association no na kyerɛ sɛ kɔdi nkɔmɔ na saa nkɔmɔdi wɔn kɔdi yɛ no reporter mi nsa ka yɛ sɛ aso abapa ɛsan sɛ Madrid foɔ no fiw sɛ esi ano aba bɛyɛ wɔn nkɔ ɛsan sɛ Super League na wɔn hyɛ no na Atletico Madrid ɛka ho na Barcelona ɛka ho Manchester City ɛka ho Manchester United account Chelsea Arsenal Bobo Tottenham Hotspur Liverpool ana yenya Juve ana yenya Inter ana yenya AC Milan Bobo Kon any PSG na omo mudi kan to omo pa no Premier League for no ya na demonstration by na Premier League for nyina atwa omo ho ye wo ma yete ase yesi tiri for no so atwa omo ho ana PSG so twa omo na e babaka Barca ayi mane Madrid Bobo Kon omo ana na teso mu jem na last year na yesi Barcelona force Madrid for no yo mahe na omako akoka Nhyira case enti omo so be mafia Madrid ana tese omo koka che UEFA for say Super League no kra no omo ko Barca for match omo afim enti na ba be ka Madrid nkwa na Madrid for head we ade si kwa na say omo nkasa omo tenie masie enti anu ada yasin komodie bi ba so komodie na ba so Madrid for dia to say sisia de Super League na on be head mo esan say omo si UEFA for abomo anu ho ba bi na anu ba UEFA for the abom yese wo mo so wo de niam agugu akwama ane European competitions so match say nyina no wo mo ba be sem kina dia ebebo supporters dia bema league na yakono enti made the first so many distances here na UEFA aye no honti sisi de ajobrel UEFA aye Super League na wo mo yeso omo esisa na say European Super League ni sia de wo ma kuniam kakra eya yo ofa ne sa esa say sia no UEFA pay for akatom so mo aye niam betimi aboma league a wo ma say nyina ya konom enu ye de free Madrid akate edi eba ewo dwumade so UEFA eye Nations League mpato wo msom eye draw no eba so den enu ye 2026-2027 season na ebetota wo mo draw no eba so ewo Brussels enu eye Belgium ho ana eba so atasanya sem gotwa na o Paul Cities no omayen group eye A ekoprim eye group eye E enu ye group D ana chese epim na group bia ewo mbeye 9 ana chese ewom ti uko aye League A na League A no e ona chese Portugal man ewo eno aye Port 1 and your Portugal your Spain and your France ana your aye Germany womo ana wo Port aye 1 ewo aye group A afi Port 2 no ewo group A no aye Italy ana your Netherlands your Denmark ana afi your Croatia enso ewo ko Port 3 na your aye Serbia and your Belgium your England and your Norway ewo uko Port 4 na your aye Wales ana your aye Czech Republic ewo ana mo Greece ana fe Turkey afe uko aye League B na wo mo Port 1 no your Scotland ana your aye Hungary wo mo Poland ana mo Israel afe Port 2 no aye Switzerland wo mo Bosnia and Herzegovina wo mo Austria ana mo Ukraine enso ewo afe Port 3 no wo mo Slovenia ewo Georgia ewo Ireland ana wo mo Romania afe uko Port 4 wo mo Sweden ana wo mo North Macedonia wo mo Northern Ireland ewo no mo Kosovo enso ewo afe yanko League C no uko League C no mo so Port 1 say ana sitie but your Iceland ewo ana mo Albania wo mo Montenegro wo mo Kazakhstan afe Finland ewo airport air 2 Slovenia wo Port 2 ana Bulgaria ana Armenia wo mo ana mo Port 2 afe Port 3 no jawo Belarus ewo ana wo Faroe Island enso ewo jawo Cyprus ana wo Estonia uko Port 4 wo mo enso no ebe na afe omodja na etimi abaso anse wo mo nyambo bo ayi ni nwienti wo mo enso bo mo no kadmiria na afe wo mo de we niam si konemom not aya okay Moldova ewo ana mo San Marino ewo na group mo no so kra no aya League D no na League D no ana Azerbaijan kwa no besa Samuajan but Azerbaijan ewo ana wo Lutinia wo mo ana ewo airport aya 1 Port 2 no enso aya Liechtenstein ana fe yawo aya Andoria enso ho and the sababa pen and common city ene ana
omoto no eba so ewo eye Belgium ehun komo kakra ni na Manchester United owner ba ko na yasa Sir Jim Ratcliffe no papa kasa pa kasa na de tenie papa na eno a yesi central for coach no se sisi no no ne ho aye hi wo wiase pa ane ebizansa de no so se Manchester no no wo bai wasesa ne ma pi oh Manchester United sa Manchester for ne pep and he say no so nam kwa na manfo e de omo sa tete no so papa na wase Manchester better won nim say do ye nyina ye dia anka ebo Manchester United and you say Jim Whitecliffe matter what 25% pe ano no ababa to Manchester United na a chance team ni ya dia na wade atra ko UK but o maba mu yasi okwa mu a na papa ko kasa say wo ba UK kra manfrafo na jikro na fa enti sa manfrafo ni nyina no ankodo de na adwuma nkesi ehuo mu nyina mo bia ekodi club ni ade na kwabna o kasa asem ni we na o mo ko parliament a me pato prime minister edima UK man no papa na kasa ano Manchester United onai in fact their papa can want na se kra na se pa se we paying pa na o kasa asem na in fact e hardly pa o panya ni tin enso edika ayestama ana chaso de sansem ni bituda na customer say one of prime minister o se Manchester United owner ne say omna bonte no omna me pato esan se eye offensive ana fe why wrong say obaba kasa asem no ade beto bonte say I adan a oba UK e manfra for na adi krono aba so che say pamobia amobia so ekoni krom ni ade enti pato ene ya reporter Manchester United wona azanya Manchester onko wodi adu bluma atese ehun abasam na eno ada Sondite enkofo ntese na adwuma na ye no de na forest wo mo chese o mapam no na Evangelist Ayemi na kiside kwabna on the seven so munu so we na papa na pam we ne na so on the 9th of September ana ni no Espirito Santo opam no ana on the 9th of September na womudi Ange Postecoglou and so Eddie Ebaye atase o papa ne baba ye adwuma Ange Baya on the 9th of October and atase eno so womo epamo no kwabno owie ya on the 21st of October no ano de Sondite Ebaye Sondite Baya 12 February ya eno so opam papa ne se eno pe baabi enso enkwati Evangelist Minana kicks there enya de se o baba ye adwuma no obedu so sa but in a month of anasa year 2026 no Enzo Maresca ko Rubina Mawem ko Lem Rojuna ba yapamu aya Zabi Alonso afe womo apamo openya ni de Habibaye womo pamo aya Roberto aya Dizabe Thomas Frank ya wona chi anafe womo enso apamo Sondite nti sababa pa na nkomo no esitia ewo dwumade so na kani chuku emeka Nigeria foi aya se kani mna mesia kan famo yeso Austria for na ko se anka be anka brantem na nanka omna mesia kan enfamo mesan se okwa wono no ya wonu krodia mu ho na eja omutu bata eko England na oko England aja yesi atia yesi wosi akan edema England team no anom toso dabi otimisi akan edema Austria otimisi akan edema Nigeria ana for England man na yesi ade Austria for na yo madwe se kwan krobia so so menya kan chuku emeka no ba besi akan enso edema man no reporter eba dwumade so England man reporter men se ka yesi wo mu two friendly matches bi ombebo one against New Zealand and on the 6th of June ana sa game na eba so ana against Costa Rica and ye 10th June ana on so eba so ni nyina ye humbobo omo ye na fe World Cup no etima ba so na fe omo so etima he se ene no there's Tuchel one in England team no o metima abomu madina ene yankoma kakra metempacha de tiene ka Havertz ni prade afin ko na wie wa bra ka Havertz tempra yes we say pra be 1 month ana tese abantem so betena fie enkoma kakra ne Madrid atese Abelo Avelua omo ka tese aduma do mo nka so omo pam na bom on qualify against Benfica ana league ni so kwanko bia so on win so win dia ono Avero Abelo ano wo mo di Madrid boboko no e de baba no so atimi akochi eno da Bologna wo mo enso any team and gina di Napoli SS Lazio rado mbo wa no penalties ana Lazio e di o maye film e Coppa Italia dem and you say Coppa Italia and Como any Atalanta ana ebona jena Lazio mo any Inter ana ebonti another game to dwan no ko DFB Pokal Cup another Bayern ebonti you know Emma RB loves the comment man te ade said Diaz ne Hurricane wo mo na enya goals no afi okọ stadium of light another Van Dijk enso ko so air light no ho amates Liverpool ekoche omo ebo matra ba comment man te City enso ekoche
Fulham for Ediomo Grand Twansebenyo, Mato really Enyago na Haaland Esu Enyago, Aston Villa, Eti Brighton Ebo Matanabako, Burnley dear, Crystal Palace, Omutomu Bomu, Aya 3, Aya 2, and so I won't come on here at the Edan and Nada Wolves, and so no, Ebo Shosho to Aya Nottingham Forest as one night, Yadia Paman Tikabana, and Yan Kobaka Etota, Ewo Tumadi Swa, and Yakatri, Ediama once she shall do now, Swintino, and Komo Fear, na and game back where Ebasono, and Barcelona, Wamo, and Atletico Madrid, and Ebo, and a Copa del Rey, semi-final game at Ebaso, Arsenal, and Brentford, and Ebo, Ewo Premier League, Numentino, and your matches in Libya at Tuchel, and Yakati Edema, with that, Mamma Franco, Farmer, soon 7 and Francia, na Yedika Katos, and your own Kumoa, Arches, Yabana Yapawa, Yenim Selma Patem. Say you didn't mu players in the bedroom to come now, and then you the Kotoko players in the bro supporters. Okay, and he will be any baby. The Super Clash. Ebekoso Kumase Baba Stadium no, and Komo Bibrio, and now a share for boss and never started with the countdown. Na Edin Komono, and so at the era again. But before Abako Crown chain, na on say Valentine.